So betwem every 8 day kweti meje wo bag of phone na yehura to wiem ho. Yehuru pani bia wo Ghana ha biem. Yenim de omote ye. They say free leko no. Just aba no wa obeba bia ye nto aba bia wo Profo market amfama. Eni si wo sa obi aba no aba behwese ya no mko. Ebusia minim se Let's Talk GH ye de abeso mu series mu ne obebre a ene okopiem e wo KJT market a enya asem keto ene nkofo ton ne ma wo pavement so ebi ton ne ma wo kwan mu ama efi se Zubaba ye kwade ne nsem a wo kan se obeto a obema ne matwo menabo ene sen me kopiem wo kromu last week kwa ye ko ene me de beso mu kwa de chese ma me fo ya twibi mu ase e wo format se eya asefem na ye ebusa wo market bia ni Ghana na Let's Talk GH abepiem e wo Krofrom market na obusia sa wo hye me Chelsea mu se market kesi a yesi aboso nchensen ye wi ane sa wo eda ha kakraka e chenkro na ye beja market we ni ye twi maamefo ase e wo market ho no ase e chesen ukopie mo KJT market ho sisi ye ya maamefo e ton ade wo kwan ne so no ka e bobi ka e fa bi mu so enu nti na mo se mo pa mo mafi ho abandon market na mo ja wa ha ne so no mo ye ne den banko na abanya ba ene eye MPP ochina eye NDC obia ba o starte se wo ya ade pe oja wo ho ani nua ba ontoa so eno ne ade a edi Ghana nya sesi Krofrom market a esi ha nim se 2009 ebesi ne de tia na tie obia mfa ne nsa meso mu biem from 2009 besi 2025 o aha na sebi nkofo ja omonan se wo ba ha unya hwene na wo de ahome tipa na areho ukopie mu so e wo KJT asesi aya ye twi maamefo ase ye twi papafo ase ene sen omote kwan mu ton ade ye busa Ghana mpanyufo se montumi meye market we e man Krofrom market na ha enton ade ana eno ane ye busa pa because se wo hye mechi a utumi se market esu ye pa o esu a wo compare kwa ni Dubai eyepe ensu ye jeni nyina ato wo hu se ya bobi so a nipa betima tene maton ade se si a bebia ya boso ni nyina ye bebia ukopie mu ho wunya hwene bola manfo sabi eja omunan bu ho a chese ahomete Yehuru pani bia wo Ghana ha biem. Yenim de omote ye. Krofrom market ho so omaja gu wona ho aye sakate no. Sese yantena hene. Ene maboa ya de yetimamfo de ye bre papa ye bre ye. Kajetia ye nya ba bi fie tukura nsi ne atoade ye. Sese yenya omode ne yedidi. Ye ne niska ye ni dwetire ye ba ye dai. Abeso ye ne ya ne etoma mo a. Mo ba so. Moye Krofrom wi a mo meye KJT na apam no so munya ama no ye nya ba bi fie tunsi ebusia ensem bebre wo ho a edika ensem edika e wo my Ghana hanum sei na hwan ene beka eyemane wumi enu temamufo Ghana fo ye na wo se yemia ye ni na ye ka ye na wo se ye ka ne ye mpanyufo eye fi se asem no nso ediye ene say ye nim se aban ko na aban aba se efri eye former president Kufuor oba ekoye ema Professor Atamils eba ekoye His Excellency John Dramani Mahama SI eba koye sanso ena Nana Akufo-Addo enso eba koye ana sisia His Excellency John Dramani Mahama asan ababiem ade a ye bebusa ye ho ne se obia ba na obia kwa se na dwuma bi wo ho a ne nua eya aban foforo ne ba otoa so ana enu ene ade a edi Ghana nya yie pa na chese areho obi ba se na ne nua ye kwan a oba wonto aso na ne nua esi hospital a oba wonto aso ne nua esi eye market a oba wonto aso na wagya ho akoye foforo because o say abodin no ye de be mania wo starte areho se si a ukopie mu e Krofrom market a abusua asefem Just a high crowd the omumfa enya hwe if you were 2009 and ye kan wasem a so mu mesiesie ma na mu peso mesiesie they say free leko no just aba no wa obeba bia ye nto aba bia wo Krofrom market amfama nti de e kan no nti obi amfa na obi bia nsiase ye nto aba ma de e kan Krofrom market ebusia emra eye Zuba eba ye Kumasi Mayor eba ye ni sema okan ni se obe make sure se o mani pa bia enton ade wo pavement ene ekwan so eno de na nka ye nhehye ya odi ebiebie krom se de be ya aterenchem se ka ayam nipa anase ka epra wo bi no eto ebetwa na nka obia ani gye ho nanso wona na aka wo mu esu ana o mu so ni se hemfa ana o mu nkotena efa nkoton nioma na ne o mu guso o mu twa adwajo no be bia o mu de o mu satene
ye ene say Crofo marketer 2009 besi 2025 eda so siwa onipa dasani biara aban bia emfa nanim konkohye say o hwe na waye no enu no mubusa sese nka mo ye maye mpo a gebetimi akwakotina wa ebusia let's talk GH2 na mombedu eye Crofo market ya ye jesi he utimi wu se Ghana sika twitwiri die ana ya tam ede esi edan esi ho sisi abia ye ho sebi aye baby anipa gya wonan ya ne ye adwuma data wana market no eye adwuma eye eyuno na wo yese no makoso emaye omo yese mba bubu na na nyina obi akopɛ kiosk ene yetititim hoping say ke betime wie na ke yenye baby ne ka yeso eye adwuma enso be 13 years no ebisin ne de wo huna ne se de ekoya okohu ye no nkofo toilet nkwa no mko ewo ho sa market wo hia eso sen tafo market asonase market eso sen no oyi central market fiwa enke eyewe that time na aha era ne no na se business koso ha nkasa but say ama se bibia wa around bia no aya stake the central market wo hoyi bebre ne atu omo tekwa mu ke yawiwi aka bia sure say by all means bebre binya kwan wo ha o abaha bebre no mo ha omo market ese bebubu ho ise kwan be fa so o menye baby kura atenanti e na ma ho no so aka no nko ma ye ho ni ye but nke wie ha nko mitima ba ha na nka ho no so ma ye ho ye eno so ye wie e ne si wo sa obi aba no ba behwe se ya no mko obi aba no ma ba behwe se ya no mko ebusia wa wo share project ya wutimi wu se enye nnura na start yo ade start wa bra na ex president Kofo eto 2009 chese ache ye 2009 abedu 2025 abaya ba nanso onipa dasani bia emfanye na koma so ade se ade ya ye de Ghana sika ye sika yi wona wotua tax Ghana for to e wo se ye hye ne ma omo bre so banfaso no obi ebu ne eguso enkosi da ben ana Ghana ye de yensa begu yeti na de bia Yesu da ben na de bia ye de ye ni bechi obi man so akwaje mmoa enkosi da ben una mane because what has in market na enye adwuma ni nti no ye nto ade e na afen so ha na ye bush no toilet e na afen so chesa akronfo enye easy so obetwa mo free 8 day ko etimeje wo bag of phone na yehura to wiem ho no o show mo ho na wura market ni inside their toilet nkoma even gata ikura ampo no enye easy nti yewu nti monya yadom na momwaye na die ba ku pa aya na let's talk GH say kopie bibi say so ami busa me ho ne say aso sabro no yi any assemblymen and women ana sabro no yi DC ni MCs ni ebi ni ha na MPs eni ha na omu dwumadie pa omu didi ama omu manfo no ene sen edie nti ne yeto aba ede yi mu na nke hoye mu kuro mu ntinka mu na nka mo behwe se akwa kopie fikesie mu ho ama aban ne hu se o house ne e hatememufo adan na Ghana mu de mu manfo adwene edi agrosa de na de so mo bobo de se mbetwo mu na behwe anu maye makita maye na azo akwa ko zu frifri de bia ha no manfo de ha tiafi toilet manfo ba toilet wo bisu betutu agu onu sa ama tembia na ma sent jirjira ha to mbadum be mani ha be boy pa boy te no an yeso hwe ni musa aba no moye no mo hwe enyoko ye de ehia ne ma yeto aba no se ye nim do betimi aye waye bia me efen e Crofo market na da honye ne waye ye beble central market ni ade eti anokura de ni se kitu abi ma na obaya amaye tiata na chi waye mania da bia beto amane sa ye beta na chi abusia wa wo hye market ya etwagu ya wutemi hu se esu yie esu ankasa etise de central market wo no etie na eso pa chese ye ni ye ama nkofo aba beton ade anke kofo bebre ebefiri kwan ne ho omote kofo bebre ebefiri kwan ne mu a omote eton ade a enam so amaka emefo etwe maamefo ase ewo fom etwe papafo ase ewo fom eburu ye mnante ye ene ye mmaba awa no anka omo hwe so aba beye sa market we ya anka menye show se onipa desani ebekose okwa akoton ade ewo kwan mu adenti na ye ma ye nim kɔ ho se ade a abai foforo be start no obi ba obeba betoa so nanka o my Ghana yetumi akoyenim ne yetumpom